Ya kita na pwesto con el oficial encargado del mando policía local, Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, el mismo director regional del Police Regional Office 9, Police Chief Superintendent Juanito Vaño Jr. del martes esta semana. Si Vaño ya expresa su mensaje con los ciudadanos acerca del quitada con Malayo na pwesto por medio del suportavoz Police Chief Inspector Ariel Huesca Endenantes Aga y asigun con él. The PNP also recognizes his effort in persuading the 24 MNLF rebels to surrender during the standoff. Though there are operational matters and actions taken that need to be presented to RD Pro9 by Police Senior Superintendent Malayo relative to the incident after going on break. Si Huesca ya hace claro que el terminación del designación di Malayo hindi relatado con el mga negatibo komento del mga vivientes, sino este para darle camino con el investigasyon acerca de este standoff contra con el MNLF Miswari faction. The termination of designation of Police Senior Superintendent Malayo is just part of the administrative process. Endenantes Aga, ya tiene oportunidad el news team an interview con el mismo nuevo oficial encargado del mando policía local, Police Senior Superintendent Dennis Basngi, que antes uban a Sigun di Malayo cuando junior officers pa lang sila, quien designado na siyudad de Zamboanga aquel tiempo. Asigun con él, hindi broma el posisyon que dali con él para arreglar con el sitwasyon de seguridad que ta enfrenta el entero ciudad. El supidimiento amo que él coopera con él el mga vivientes del ciudad, igual na cosa ya hace el mga sambuangueños, tiempo pa di Malayo. Well, of course, talaga malaking challenge ito. But with the yung job natin as police officers, we were trained naman to face kahit anong mga situations, including this one. So ano po yung mga anticipations ninyo? Although tapos naman po ang conflict dito sa Zamboanga City, ano po yung pinaghahanda ninyo? Well, maraming dapat gawin pa. Even if the standoff was declared na tapos na. But I guess what is more challenging is yung clearing, which is being undertaken now, yung mapping operations, and maybe the rehabilitation, which we expect na we will form part of. Sir, although masyadong premature yung question ko, pero sir, ano po ba yung mga targets niyo or plans niyo for Zamboanga City? Well, of course, any commander will aspire na yung lugar niya or area of responsibility niya will be peaceful and calm. Si Malayo nasinta como oficial encargado del mando policía local del ciudad de Zamboanga desde Julio 4, después el eleksyon. Iya serví con la ciudad, iya dale legacia, que maskin ele hindi de aquí na ciudad, ele ya pwede limpia maskin pakilaya con el kriminalidad, aquí na di aton ciudad. Tiene man asigun cambio de mando aquí na mando policía local, pero el punto del mando policía regional ta encabeza si Police Chief Superintendent Juanito Vaño Jr., que el mejoramiento de seguridad, el más importante pa siempre este mga tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.